Psalm 23, verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name sake. Ang Ginoo man ang akong magbalantay, ako walay makulang. Diha sa mga sipsibahan ang alunhaw, siya nagapahigda kanako. Sa daplin sa linang nga mga tubig, siya nagatultol kanako. Siya nagaayo sa akong kalag. Alang sa iyang ngalan, siya nagadala kanako diha sa mga agyanan sa pagkamatarong. I'm going to preach you from that phrase, alang sa iyang ngalan. Sa Bisaya, for His name's sake. Alang sa iyang ngalan. Magampo na ta. Dahil ko mo makalingkod para sa mensaya karon. Father, would you please bless our message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach your word? Would you help me, God, to help our people work in hearts? Help us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Just for the record, when I'm making adjustments, just suggestions, Gillette is helping me. Dili ako ra, kaya dili ko Bisaya yun. Sa diyang nagsugod ko og tuo nini nga passage ganin hapon. At first na naghuna-huna ko, magwali ko sa kabayan sa connection sa two phrases in verse 3. He restoreth my soul. And then the phrase, He leadeth me in the paths of righteousness. Abi na ako nga magwali ko sa kamatuoran na ang Ginoo lang ang makaayo sa mga kasakit sa kasing-kasing sa imong kalag. Kung kinahanglan, maulian ang imong kalag, na imong mga problema nga nagbungkag sa imong kasing-kasing, sa imong dughan, ang Ginoo ang makaayo niana. He restoreth. That word restore, it's very hard to translate because restore is like maulian, but you can't get it to twist right. So they use nagaayo, which is not bad. It's a good translation. God is the one who can fix a broken soul. I'm not talking about, this is not about salvation or changing the way you live. It's talking about when you're hurting, siya ang makatabang nimo aron maulian ang imong kasing-kasing so you can heal. And I thought I would be preaching on God is the one who can heal you, but He only does it in the paths of righteousness. Walay healing gawa sa mga agyanan sa pagkamatarong. I thought that's what I was going to be preaching tonight, but God changed the direction of the message and took me and focused me on that line, alang sa iyang ngalan. For His name's sake. As I was studying this, naglanta ko sa Hebrew, naghuno ko kabayan sa English, naglanta ko sa Bisaya, and I stopped and I looked at the word in the Hebrew for name. The word in the Hebrew translated as name is shame. Wala habot sa pulong kaula. Wala habot niya na. Shame is the word name. From that same word in Hebrew, they get another word that is more properly named, like Shem. We say his name is AJ. That would be Shem. But here the word shame, it has more to do with reputation. In the Bible says a good name is better to be chosen. That's the word shame here. What does it mean? Uskamayo nga ngalan, uskamayo nga dungog. It means kung ang tao mo dungog sa imong ngalan unsa iyang diretso nga maghunahuna. That is your name. It doesn't mean, oh yeah, my name's Mike. No. When you hear the name Pastor Mike, what do you think of? That's what it's talking about when it says a good name. It doesn't mean Mike is better than, the name Mike is better than the name AJ. Though it is, of course, siempre. That's not what it means. A good name means a good reputation connected to your name. So it's a very interesting thing sa atong verse karon. God says, Well, David says to God, but ang Diyos ang nagiya kaniya,
And he says, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. I moved that line and I put it at the beginning because it flows better and it puts the emphasis. Alang sa iyang ngalan, siya nagadala kanako diha sa mga agyanan sa pagkamatarong. Unsa bang ras ng Diyos mi sulti na to diri, unsa ang mga rason nga siya magadala na to diha sa matarong nga dalan sa atong kinabuhi. Alang sa iyang ngalan. Alang sa kadungganan sa Diyos. The word name is the idea of what does it make you think of? The Philippines has a very nice nickname. Does anybody know what they call the Philippines as a nation? Anybody know? The Pearl of the Orient. Has anybody ever heard that? I think I saw it in Tagalog. Ang perlas ng silangan. Silangan? Silingan. Silangan? What's ba? Silangan? So I got it right first, and then you all confused me. Silangan. Ang perlas sa silangan. There's another an. Then Google search was wrong because they only said Silangan. Maybe that's Visayan because Silangan is Bisaya for east. Silangan is Bisaya, Basin. So here's the idea. Let's go back to our text for Psalm 23. Psalm 23 verse 3. Psalm 23 verse 3. Kunana say amen? Amen. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. I want you to notice something very important. Wala siya nagsulti dere. Siya nagadala na ko diha sa mga agyanan sa pagkamatarong alang sa akong kaayuhan. That's not what he said. Is that what it said? No, alang sa iyang ngalan. Now, syempre, one of the reasons God leads us in the right path is because that's good for us. And I preach a lot about that. Siyempre, maayo para nato kung maglakaw ta diha sa saktong nga dalan. Siyempre, mas mayong tumong sa dalan sa pagkamatarong kaysa tumong sa dalan nga ikaw nga pilion nimo. Of course, the end of the path is better for you, but that's not the reason David gives here. Unsay rason nga gisulti ni David diri? Alang sa iyang ngalan. Siya nagadala kanako diha sa mga agyanan sa pagkamatarong. What is David saying? David is telling us ang paglakaw sa saktong mga dalan dili lamang alang sa atong kaayuhan kana alang pod sa ngalan alang sa kadungganan sa atong Diyos. Alang sa iyang ngalan, siya nagadala kanako diha sa mga agyanan sa pagkamatarong. Truth Pastors, I want you to listen to me very carefully this evening. Kining doubt ang kalibutana, wala nakaila sa atong Diyos. Wala sila kabalo kung unsa siya ka maayo. Wala sila kabalo, kabahin sa kadako sa iyang pagkamatinumanhon. Wala sila kabalo, mahitungod sa iyang makatingala nga gugma. Wala sila kabalo kung unsa siya ka balaan o matarong. Kaya nga naman, simple kayo. Dili sila makakita kaniya o wala gayud sila nakaila kaniya. They don't know Him. They don't read His book. And if they did, they wouldn't understand it kaya wala pa naluwas. They can't see God, but they can see us. Dili sila makakita sa Diyos, pero sila makakita kanato. Kung sila mahibalo nga kita ang iyang mga anak. Dili sila makakita kaniya, apan sila makakita kanato pusa.
maghukom sila kaniya base sa atong linakwan sa ilang atubangan. They judge our God based on the way we live. Alang sa iyang ngalan, siya nagadala kanako diha sa mga agyanan sa pagkamatarong. Listen to this statement. Kining daot ang kalibutan, muhukam sa batasan sa atong Diyos base sa mga dalan na atong pilion na pagalakwan. Can I ask you a question tonight? What does the world think about your God because of the way you live? Unsay gihuno-huna sa kalibutan kabahin sa imong Diyos tungod sa paagi nga ikaw magkinabuhi, tungod sa imong linakwan at tubangan nila. Can I ask you, nagasunod ba ka kaniya diha sa mga dalan sa pagkamatarong? O ikaw nagpili sa imong kaugalingong mga dalan diha sa mga agyanan sa sala? The world is watching and they're judging your God based on your path. Nagahukom sila sa imong Diyos base sa imong agyanan. Dili sila maghukom niya base sa iyang batasan. Maghukom sila niya base sa imong batasan. Can you honestly say tonight, makasulti pa ka sa kamatuoran, diha sa kamatuoran, makasulti pa ka karon na ikaw nagalakaw diha sa mga dalan sa pagkamatarong? It is amazing how many Christians in our world today pretend that they are following God while they walk in the paths of wickedness. Makatingala. Is that the right word? Makatingala ang kadaghan. Makatingala ang kadaghan sa Kristohanong karon nga nagpakaronino nga sila nagsunod sa Dios. They draw nigh with their mouth. Magduol sa Dios sa ilang bakba. Pero si Jesus nagyo, ilang kasing-kasing layo gikan nako. Nagpakaronino nga sila nagsunod sa Ginoo samtang sila maglakaw diha sa mga dalan sa kadautan. Pero mas makatingala pa ang kadaghan sa Kristohanon nga nag-convince na sa ilang kaugalingon nga nagsunod sila sa Ginoo samtang maglakaw sila diha sa dalan sa sala. Was that clear? That's wrong. This world is full of Christians who sincerely believe, I'm following God. Samtang maglakaw sila diha sa dalan sa sala. May I quote a verse? He leadeth me in the paths of righteousness. Nagadala siya nako asaman diha lamang sa mga agyanan sa pagkamatarong. Do you know what that means? Kung nagalakaw ka diha sa uskadalan sa sala, wala ka nagsunod sa Ginoo kay wala man siya diha. I'm following God. Nagsunod tanawat, nagsunod ko sa Ginoo. And God's over here going, asa ka padulong? Ako dire! Okay. So can I make it practical for us tonight? Pwede ba kaya nato ang practical gamay? Let me ask you a question. Is God leading you to daydream about your crush? Or ikaw ba ang nagpili niya ng adalan? Hello?
Nagasunod ko sa Ginoo. Oh, there she goes. He looked at me. Okay. So you are on the pagpanguyab path and you don't even know it. Ang unang lakang sa dalan sa pagpanguyab, mao ang paghuna-huna kabahin sa imong crush. Una, maghuna-huna. Ikaduha, mag-espiya. Mag-stalk sa Facebook. Sunod, magsulay nga tabi-tabi pero murag dili interesado. Just tabi. Hey, kamusta ka? And you think you're being sneaky, and everybody's, yeah, she likes him. You guys, you're a little better at hiding it, but not too much. You know what I'm talking about. Naglakaw ka, naghuna-huna, then you see her coming, o himong kasing-kasing, bulong! Nakadulong siya ni mo. O himong huna-huna, nag-scream, unsa ko ikasulti! Kailangan! Unsa ko! Hoy! 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 Hi? Amen. So can I ask you, is God leading you to spend your time thinking about a boy that you probably will never have a relationship with? And sigurado dili karon kung 13 ka! Or 15, or 17. If you're in high school, na naman ikaw naghuna-huna ka ba sa relasyon? Girls, he doesn't have a job. He doesn't know how to do his laundry. His mother does it for him. Amen! Nagsunod ko sa Ginoo, okay. Ang Diyos pa nag-lead ni mo nga magbantay sa hugang ng mga salida? Ayaw paglimbong sa imong kaugalingon. If you're watching bad movies, you're not following God. He's not on that path. Hello? How about this one? Is God leading you to chat with somebody of the opposite gender on Facebook? Ang Diyos ba? Ang Diyos ang rason? Siya nagsulti, hey, kailangan ka mag-chat kaniya. Was that God? No, God's over there on the other path that says, hey, that's stupid. That's the path God's on. He's over there going, hey, why are you on that path? I'm on this path. I'm on the path that goes to a happy marriage. You're on the path that heads to stupid land. Do you know where stupid land is? It's a bad place you don't want to go. Kinsa ba yung chat-chat? Pastor Mike, we're just friends. Higala lang ni. Mo ba? Did you know I'm the Pope of the Catholic Church and the President of the Philippines? Do you believe that? And I don't believe you're just friends. Did you know that fish can fly? Tinuod. Kung tinuod nga just friends mo. Now wait a second. If you found out that Pastor Mike had a chatmate that's a woman, would that be a problem? Problema ba? Kaya nga naman, kaya ka napadulong sa relasyon. So kung mag-chat-chat ka, saan ka napadulong? Stop lying to yourself. You're not on God's path. He leadeth me in the path of righteousness. That ain't righteous.
Summertime, daghang free time. Be careful. Well, how about this one? Is God leading you to hold a grudge against somebody who hurts your feelings? Ang Diyos ba nag-giat nimo nga maglakaw sa dalan sa kaligot-got o pagpanimalos? Murag ang Diyos, ang murag ang balang espiritu, ang nandoon nimo diha sa dalan, sakto gyud. Ang nga masuko ka, ayaw pagpasaylo. Wala pa siya nang ayaw sa imong pagpasaylo, ayaw hangtod siya Do you think basin ang Holy Spirit nagsulti niya na? No, that's not the Holy Spirit, that's the devil. Ang Diyos ba ang nag-lead kanimo nga magchismis kabayan sa laing mga membro? Nagasunod ko sa Ginoo. Unsay dalan gilakwan nimo? Naglakaw ka diha sa dalan sa chismis? Hey, Jesus isn't on that path. Go look, He's not there. Kung magdagan ka nga to sa pinakatumoy, sa word pinakatumoy sa dalan, you're gonna find wala si Jesus diya sa dalan sa chismis. Do you know what chismis is? Kabalo ka, unsa ba ang gossip? Gossip is how you make yourself feel better about how bad you are by pretending you're better than somebody else. Kung ako makasulti sa bad things kabayan niya, mag-feel ko nga mas mayo ko kay kaniya. No, mas maod gayud ka kay kaniya. Kay dili makapugong sa imong dila. Uy. Ang Diyos ba ang naggiya kanimo nga maglakaw diha sa imong neighborhood sa sexy shorts? Maybe a halter top. Murag ang balang espiritu ang nagsulti nimo. Kana ito, kana ka. We're talking about He leadeth me in the paths of righteousness. Nagasunod ko sa Ginoo. Unsay dalang gilakwan nimo? And by the way, we could say the same thing to the guys. Ang Diyos ba ang naggiyan nimo nga naglakaw bisanasan nga naghukas? Last time I checked, God gave Adam and Eve a coat. Sa akong nakitaan sa Bible. We got this strange idea, sa lamang kung babae mo pakita sa iyong lawas, pero kung lalaki, lahi. There is a difference, no question. But it's still nakedness. The Bible calls it pagkahubo. Watch me now. Everything from here to here. The world calls very specific places nudity. God says all of this is nakedness. Anything above the knee and here, cover it. But Pastor Mike, init kayo. I hadn't noticed. Wala ko nakamatikod. Naitawag ganiya sa jail. Nagpasuko siya nako. You know, ang kinahang mga tao buot-buot, usahayan. So, ang mga lalaki nagsulod, I said, we'll use this side first. Unhon na to nga maglingkod dere. Kung full na dere, pwede na dere. Everybody moved except one. So I walked over, I said, hey bro, just call me, pwede ba dere ka? Maybe, basing ulahi siya miya boy. Basing, I don't know. But I said, pwede ba dere? We hadn't started yet. I said, pwede dere ta kay, napay space dere. And he's like, what did he say? Iyang? He said, Iyang. Iyang kayo? I said, okay. Derera. And he got up and he moved. I don't like that attitude of, everybody else has to follow the rules, but I don't. How about this one? Ang Diyos ba ang nag-lead kanimo nga mag-absent sa mga church services? Aron maghimo sa school assignments or manglaba or magtapura? Did God tell you to do that?
No. Kana nga dalan gipili nimo. Hoy, pastor. Sakit akong ngipon. Basing. Sakit akong TN. Basing. Or basin wala kay gana na magsimba. By the way, kung na kay tingwa nga magsimba, ang gamay nga sakit, dili mo pugong nimo. What's the English expression? Where there's a will, there's a way. Kung naay tinguha, pangitaon nimo ang paagi. There's a Tagalog expression. What is it? What's the Tagalog expression? Something about kung naay, huh? Y'all know the Tagalog expression? Huh? Kung gusto may maraming paraan, paagi. Diba? Og daghang, what's the word? Alibay na, diba? If you want to do it, there's a way. If you don't, there's an excuse. Pangita lang. Same thing works for soul winning, by the way. But Pastor Mike, ako nagsunod sa Ginoo. Unsay dalang gilakwan nimo? Hey girls, is God leading you to put sexy pictures on Facebook? No, Beth, because you don't have Facebook, never will. Never. I already talked to your husband. I already know who he is, and he and I agreed. Delete good. And I was just kidding. You don't have a husband. Wala pa siya na tao. Come in pa. Beth, your future husband is Jomar and Sarah's 6th child. So, napay time. Kinahanglan, kami ni Ma'am Ruth, na 6, kinahanglan ka mo maapas. Saan yung gihula? Where's Romel and Claire? Kinahanglan po kung magpakaulaw nila. Hey girls, can I say, be careful what you do with your face. Pwede na ay sexy picture bisan tarong ang saninas. And I can't do it, but you know what I'm talking about. The way you move your eyes. Oh, delete na. How about this one? Is God leading you to go over to your neighbor's house and watch TV? Just asking. Nabay matarong nga TV shows dito sa balay sa imong silingan? Murag na yung mga mensahe ni Pastor Mike diya sa TV dito, di ba? Dili man di ay. Is God leading you to spend time with ungodly people? Ang Diyos pang nagiya nimo nga makig-uban sa mga tao nga dili Diyos nun. Mga tao nga magkatawa kabayan sa salak. Mga tao nga magbugal-bugal sa pagkamatarong. Mga tao nga mohatag sa buhang advice, natambag, subay sa kaalam sa kalibutan. Ikaw ba nag-follow sa Ginoo niya ng adalan? Dili, nagpili ka niya ng adalan para sa imong kaugalingon. He leadeth me in the paths of righteousness. Kung anaa ka sa dalan nga dili matarong, wala ka nagsunod sa Ginoo. And I want to say this very bluntly. God's warning somebody tonight. Na ay tao diri karon, ang Diyos nagpasidaan kanimo. Be careful. Nakakita ko daghang tao sa among church. Maigo jud siya sa mensahe ug maggahi sa iyang kasing-kasing. Nagpadayon siya iyang dalan.
How many stories do you want me to tell you of destroyed lives in 8.5 years? Makasulti ko ninyo daghang story. Kabayan sa mga situation na gool kayo. Ang Diyos nag-warn, sila naggahi sa ilang kasing-kasing. Ang Diyos pa nag-warn nimo karon? Unsay dalang gilakwan nimo kung Diyos karon nagsulti nimo, ikaw man. It's time to get off that path. What you gonna do? Unsay mong buhaton? He leadeth me in the paths of righteousness. Kung wala ka diha sa dalan sa pagkamatarong, wala ka nagsunod sa Ginoo and paminaw. And the world is watching you. Ang kalibutan nagabantay kanimo o mahlipay gayud sila. Mahigugma sila nga mokita kung ang mga tao sa Dios modala sa kaulaw nganha sa ngalan sa ilang Dios. Is word dala? Oh, the world loves it. Kung ay Baptist girl nga mobalik sa iyang shorts. Magsayal, pipila ka bulan, pasin mga tuig, dayon, mabalik sa ilang shorts, o ang kalibutan na higugma niya na. The world loves it when a Baptist boy goes back to his barkada. Ang tibuok parok mahibalo. Kung tao nga nag-faithful sa Baptist church, mabalik sa barkada. Takes the hat, turns it around, puts the earrings back in, maghukas sa shirt. Ug tibo o kalibutan magkalipay. The world loves it when a Baptist young person leaves God to follow an Iyang. Oh, the world loves that. Why? Kaya nga naman, English muna. Why does the world love it when a good Christian goes back to the world? Because it allows them to say, ha! Kabalo ko nga dali tinurang ilang kabag-uhan. Peke ang tanan. Nagsimba sila dito sa church pero sama ra gihapon sa kamatuoran. I knew it. Na! Ako nahibalo. Nahibalo ko daan. Na siya mo balik pon-pon kanamo. And you know it's true. When you backslide, you become the trophy of the devil's crowd. Something yung trophy? Mahimo na ka ang trophy sa mga tao nga iya sa yawa. They say, see? Nagsimba siya 3 years sa Baptist. Balik na mo karon. But here's the problem. Kinang kamaturang kinanasabtan nimo. Kung mubalik ka sa kalibutan, dili ikaw lamang ang gihukman nila. Apil purang imong Diyos. Kung may Kristohan nga mubalik sa kalibutan, ang ngalan sa Diyos mao ang pagaguyuron diha sa lapok man sa imong sala. Ang imong mga decision dili magapektar sa imong kinabuhi lamang. Ang ngalan sa Diyos, ang anaa sa alang, I can't say that word, alanganin. Kinsa nagsabot niya na alanganin? At stake. It's God's name that is at stake. You listen to me. Don't be selfish. It's not just you. It's your family, your kids or your future kids, and most importantly, it's God. Ang Diyos ang bugal-bugalan kung ang Kristohano mo balik sa kalibutan. He leadeth me in the paths of righteousness. Why? For His name's sake. Pangutana, unsay mong buhaton sa ngalan sa imong Diyos?
Strong message. Somebody needs it. God never gives a sermon like this if we don't need it. My guess is more than one. Sigurado kitang tanan kinahanglan magbantay. Many of us daghan mura kinahanglan maghimo sa mga decision, but there's probably one or two. You listen to me. You know who you are. Kinsa na Pastor Mike, how do you know? Ikaw ang tao nga naghunahuna kabayan sa pagbalik sa kalibutan. If you are right, if this week naglusod ka, nagduda, what masayo mo balik lang ko? This message is from God to you. And the great thing is, I don't need to know who you are, because you know and God knows. I just preach. I think a lot of people need to make good decisions. I think naidagang tao kinalamuan hidere. But I think there's probably one or two you really know you need to make a decision. I beg ya, ayaw paggahi sa imong kasing-kasing. Ayaw mahisama ni Pharaoh. Maggahi sa imong kasing-kasing hangtod imong tibok kinabuhi. Iyang tibok nasod. Naguba. Don't wait. Balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Tuon na mga ulo yung